Dobrodošli na Ekonomski fakultet u Podgorici, u veliku kuću znanja, koju su strpljivo i posvećeno zajednički gradile generacije profesora i studenata ovog fakulteta. Od danas i vi ste članovi naše brojne porodice. Hvala vam što ste za nastavak daljeg školovanja izabrali Ekonomski fakultet. Zbog vas, naš fakultet danas posebno sija. U njega unosite vaš kapital, mladost, energiju, maštu i radoznalost, želju za napretkom. Naši profesori i saradnici koji su danas došli da vam ukažu poštovanje i požele dobrodošlicu, posvećeno će vam prenositi znanje. I odmah ćete osjetiti da upravo ta jaka povezanost saradnika i profesora sa studentima čine naš fakultet posebnim. I na samom početku otkriću vam jednu tajnu. Svi mi, u našoj misiji prenošenja znanja, od vas nesvjesno uzimamo djeliće mladosti i energije. A to čini da ovaj fakultet i u 63. godini bude mlad i svih godina svog postojanja nosilac progresa društva i države. U svakom društvu biti student posebna je čast i privilegija. Biti student Ekonomskog fakulteta u Podgorici, najstarijeg fakulteta u Crnoj Gori, posebna je privilegija. Naučit ćete vrlo brzo da u svaku čast i privilegiju dolazi i druga, nekada neprijatna, ali veoma potrebna strana. Ona se zove odgovornost. Na Ekonomskom fakultetu nećete sticati samo formalno obrazovanje zbog kojeg ste i upisali fakultet. Naučit ćete mnogo više lekcija. Jedna od njih, koju ćete, siguran sam, pamtiti nakon sticanja diplome ovog fakulteta, je da je osnova svakog razvijenog društva i preduslov ekonomskog prosperiteta obrazovan, slobodouman i slobodno misleći pojedinac. I samo obrazovani, slobodno umni i slobodno misleći pojedinci studiraju i završavaju ovaj fakultet. Dragi naši studenti, početak studija je put u nepoznati svijet. Naoružajte se strpljenjem. Budite otvoreni da čujete drugačija mišljenja, a blagu tremu i prirodni strah od nepoznatog i neistraženog naučite da pobjeđujete suočavanjem i napornim radom. Nemojte dozvoliti da vam nastavni proces, koji je po svojoj prirodi nekada težak i zahtjevan, oduzme maštu i kreativnost. Studije na našem fakultetu, kao i život, naučite da doživljavate kao avanturu i kao put koji će biti pun uspjeha i padova. Ne dozvolite da vas uspjesi zanesu, niti da zbog padova posustanete. Nikada ne zaboravite da proslavljate i da se radujete uspjesima, ali još više učite iz neuspjeha. Oni će jačati vaš karakter. Naša je obaveza da postičemo i prenosimo na vas vrijednosti koje su nama uspješno prenosili naši prethodnici. A to su, između ostalog, akademska čestitost, sloboda, kreativnost, naporan rad, humanost, optimizam i preduzetnički duh. Ono što posebno želimo da zadržite u sebi, počev od danas pa do dana kada ćete diplomirati, je razvijanje i stalno održavanje snažnog osjećaja pripadnosti vrijednostima koje promovišemo na Ekonomskom fakultetu. Na fakultet dolazite sa energijom i željom da slušate predavanja, vježbe, polažete ispite, stvarate i njegujete prijateljstva i živite sadržajan život. Uvjerit ćete se vrlo brzo da ćete pored ispita i kolokvijuma na ovom fakultetu saznavati i sticati druge vještine i kompetencije koje ćete koristiti u svom životu i radu. Najljubaznije vas molim, nemojte da preskačete ni van nastavne aktivnosti, ni studentske žurke, ni ekonomijade, ni sportske aktivnosti, niti gostujuća predavanja naših alumnista, istaknutih privrednika, okrugle stolove, debate, ni ostale videve studentskog života. U suprotnom, ostaćete osiromašeni za dragocjeno iskustvo i nezaboravne uspomene koje kasnije nećete moći da nadoknadite. Kao i prethodne 62 godine uložit ćemo sve svoje znanje, napor i kapacitete koje nam stoje na raspolaganju vaš napredak i uspješno studiranje. Zapamtite na samom početku studija da vaša odlučnost i volja da kontinuiranim i napornim radom stičete znanje predstavljaju jedinu garanciju da ćete stići do kraja i steći željeno zvanje. Iza tog zvanja, koje ćete, nadam se, svi steći, stoji znanje koje se stiče i koje niko ne može da pokloni. Drage koleginice i kolege, u želji da vam od prvog dana učine boravak na našem fakultetu prijatnim i da počnete da mislite o ekonomiji i prije nego počnete da studirate,
Naši saradnici su zajedno sa vašim starijim kolegama svima vama pojedinačno napisali po neki citat o ekonomiji i njenom značaju. Tako su Bojani napisali citat Johna Maynarda Keynesa. Ideje ekonomista su mnogo važnije nego što se to obično misli. U stvari, samo oni vladaju svijetom. Dok je Almu sačekao citat Petera Druckera, krajnji resurs u ekonomskom razvoju su ljudi. Ljudi, a ne kapital ili sirovine razvijaju privredu. Slični citati sa porukom dobrodošlice sačekali su sve vas. Dozvolite mi na kraju da u ime svih profesora, u ime saradnika, u ime cijelog kolektiva Ekonomskog fakulteta i na kraju u svoje lično ime svima vama poželim dobrodošlicu u našu zajedničku porodicu i poželim uspješan početak studiranja. Prijatno i srećno!